Muraho neza mwebwe mwese bakunzi ba radio Inchatatu, turabasuhuje turabifuriza amahoro y'Imana. Shalom shalom shalom. Turabizi ko mudukurikirana muri mu bice by'isi bitandukanye kandi twese dufite amasaha atandukanye. Abafite mwiriwe tubahaye mwiriwe, n'abafite mwaramutse tubahaye mwaramutse. Iyi ni radio Inchatatu. Hanyuma rero turabiyegereje muri kino kiganiro. Amazina yanje nitwa Benjamin Ruramira Nkurikiye, tukaba tubahaye karibu. Ni kiganiro kireba amatora ya Mahoro Peace Association MPA ya hano muri Amerika. Murabizi turi mu bihe by'amatora, bakandi bariko bariyamamaza. Amatora azaba ku itariki 8 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2025. Ni muri ubwo buryo rero turi kugerageza gukurikirana amakuru yose ari kuvuga muri aya matora, ndetse n'amakuru y'ibibera mu ibanga. Hari Wikileaks iduha ayo makuru, natwe tugashobora kuyabagezaho. Ariko rero turabahumuriza, turababwira ko amatora azogenda neza cyane, kandi turabakangurira kuzatora neza. Muzitabira amatora ku bwinshi kugira ngo dushikire umuryango wacu wa MPA, ubundi kandi twihitiremo inzego zizatuyobora, zizashobora kuzamura umuryango wacu ukongera ukaja ahirengeye. Nimba tubabwira izi nkuru, ntabwo ari inkuru zo kubacanishamwo, ntabwo ari inkuru zo kubateranya. Turabizi mufite mindset, turabizi yuko muri abanyamerika nta muntu wakubwira inkuru nawe wakumva yuko yaguteranya n'undi muntu. Oya, twebwe intego yacu ni ukubabwira amakuru. Amatora adarimwe amakuru, murumva nyine ko nta matora bahari, ariko tugerageza kugira ngo tubashakire amakuru. Amatora agire ritme, agire mood y'amatora. Mugomba kumva amakuru, ariko ntidufite ku influence ibitekerezo byanyu, ntidufite ku influence guhitamwo kwanyu. Mugende muhitemo ko mushaka, muzita amatora, muje gutora, hanyuma munategere nibi navyo biri kuvuga mu matora hirya no hino, ariko bidashobora ku influence amarangamutima yanyu. Ikindi cya kabiri ni uko iyo tuvuga ibintu nabyo biba byiza, kubera yuko bibaye bihari kandi wenda bitabereye, bituma abashobora kubikora nabo bashobora kwikosora, bakavuga bati ibi byamenyekanye. Iyo rero niyo demokrasi, iyo rero niko gutsimbataza inzego. Ugasanga hari itangazamakuru rivuga ibintu bitagenda, abari kubikora nabo bakavuga ati byamenyekanye, ariko ntago biri mu ntego yo kuzana ibintu bitari byo mu matora. Oya, ahubwo bizana akanovera, bizana ubwiza bw'amatora, kuko amakuru murayumva. Ni amakuru tuba twafatiye umwanya tukayatohoza, tugatelefona, tugashaka amakuru yo mu ibanga. Wikileaks ikayaduha, ayandi tukashaka mu banyamuryango tukabatelefona, kugira ngo amatora yacu, kugira ngo iyi mahoro tuyizamure, tunayihe itangazamakuru n'abandi bari hanze ya Amerika bashobore kumva aya makuru yerekeye amatora. Ni muri iyo gahunda rero tubahaye courage kandi tubashimira cyane. Turabizi ko mu bihagazemo neza, dufite bode nziza. Kuba ari nziza ntivyo tuma tutayinenga ku bintu twumva bitari ko bigenda neza. Turabizi ko babikora neza. Kuba executive yacu cyangwa bakandi bari kwitoza, ntitworeka kuvuga ibitagenda, ariko ntibikuyeho yuko ibintu bizogenda neza, ntibikuyeho ko amatora tuzoyakora neza, ntibikuyeho yuko bode izodukorera amatora meza. Ariko mureke n'ututunenge natwo, cyangwa amakuru twabatohoreje nayo tuyababwire muyumve. Ariko amatora ni ibanga, mukanda wa mugomane mu mutima, uzaje kuri site yitora witorere, asigaye witahire, asigaye na bodi nayo izawutangariza amatora muri gahunda bateganyije yo gutangaza amatora. Nijo rero inkuru twabateguriye ni inkuru ndende cyane, nayo nirebana n'aya matora. Turabasaba kuyitegera. Ahanini tubona nkaho aya makuru tubasangiza mutayashira ku mbuga z'imihinagura ngo bashobore gutegera uburyo aya matora ya Mahoro Peace Association afite ritme. Nibyo rero inkuru tugiye kubabwira ni ndende, ntituvuga inkuru ingingo zigize, tugiye kuyisoma tuyishunguruka. Tumaze kwifatira umwanya tuyitegura, reka tuyibagezeho mu kanya nyuma y'aka karuhuko. Nibyo rero ni karibu rero muri iyi nkuru ku buryo burambuye. Akaba ari inkuru twabateguriye kandi twashoboye gufatira umwanya kugira ngo tuyicukumbure, ariko kandi tukaba tubasaba kutayegereza imitima, nti influence amarangamutima yanyu.
gusa mutegera inkuru ahasigaye mwicecekere muje muri za gahunda zanyu. Uko niko kugira mindset, niko kuba abanyamerika. Nibyo rero umugambi wa Bodo gushaka guhindura igena amatora muri Mahoro Peace Association. Muraho neza mwega abakunzi ba Radio Ncatatu. Mu gihe amatora ya Mahoro Peace Association MPA akomeje kwegereza, amakuru masha yatangiye gusakara akoresheje imiyoboro y'ibanga izwi nka WikiLeaks. Aragaragaza umugambi w'ubuyobozi buriho muri MPA bwo guhindura uburyo bw'itora hagamijwe kuburizamo amahirwe y'abakandida bahanganye n'ubutegetsi buriho. Ibivugwa ko byatangiye ubwo bode ishinzwe amatora yasabye ko hatanga urutonde rw'abanyamuryango batanga umusanzu w'ukwezi ku buryo buhoraho muri state ebyiri, Arizona na Maine. Izi state ni ingenzi kuko zibarizwamo umubare munini w'abanyamuryango b'ihuriro Mahoro kandi bazwiho kuba ari active, ari muri bo ngo bitabira ibikorwa n'amatora cyane ngo nk'ahandi hose. Ikindi kandi niho havuye abakandida bahanganye ku myanya ikomeye barimo Douglas Kabunda ku mwanya wa perezida na Richard Munyentwari ku mwanya wa vice perezida. Umugambi ngo wahishuwe ngo nuwatangaje amakuru yo mwibanga. Uwatangaje aya makuru wahisemo kudatangazwa amazina, yavuze ko aba state representative basabwe vuba na bwangu gutanga ayo maliste, bivuga ko bashizweho igitutu. Benshi muri bo ntibigeze bamenyeshwa impamvu nyayo yo gukusanya ayo mazina, ariko nk'uko amakuru abivuga, umugambi nyirizina wari uko ayo maliste azakoreshwa nk'urutonde rwemewe rw'abemerewe gutora, bityo hagakurwamo abandi benshi bashobora kuzatora Douglas Kabunda na Richard Munyentwari. Ikihishe inyuma gutegura intsinzi ngo yaburiwe uburyo yanyuramo. Nkuko byatangajwe, uruhande rushigikiwe na executive irangiza manda rwasanze rutagifite ubwiganze muri Arizona na Maine. Bamwe mu bashigikiye statiko bagaragaje ko nta cyizere bafite cyo gutsinda mu muco mu gihe amatora yakorwa mu buryo bwari busanzwe, aho buri wese yaje kuri site y'amatora akiyandikisha umunsi nyirizina w'itora. Bivugwa ko bamwe mu bayobozi bavuze bati, mu gihe tudafite Arizona na Maine, intsinzi yacu ni nk'ukwezi iri kure cyane. Nibwo bafashe umugambi wo gushaka kuburizamo uwo mwanya w'amajwi menshi. Basabye amaliste y'abatanga umusanzu bavuga ko bazakoresha izo liste nk'urufunguzo rw'abemerewe gutora kugira ngo umunsi wo guharura bazabone uburyo bakuraho abatari kuri iyo liste, kuko bazi ko bazaba ari benshi, bityo liste ikazaba itsinda rubanza. Umugambi utangiye gutahurwa n'impande zose. Ico bise Place Secret ntabwo catinze gutahurwa. Uruhande rwa Douglas Kabunda rwatangiye kumva ivyo bikorwa maze ruja gushaka ukuri kw'ibyabaye. Habayeho gucukumbura imibare. Icemezo cyatanzwe cyagaragaje ko muri Arizona abantu 300 kuri 400 batanga umusanzu buri kwezi. Na kuri platform y'abamama honyine havugwa abagera ku 150. Icyagaragaye nuko benshi mu bagabo batanga umusanzu, ariko abandi benshi ngo ntibari kuri liste y'umuhana, harimo abana bakuze n'abagore. Ibyo byose byateye impungenge zikomeye, bigaragara ko hagamijwe gukumira abantu benshi kugira ngo bazashirwe mu mubare w'abatoye igihe cyo guharura, kugira ngo batazashirwa mu mubare w'abatoye igihe cyo guharura amajwi. Uko amatora yarasanzwe akorwa. Amatora ya MPA yarasanzwe akorwa mu buryo bworoshe kandi budaheza. Umuturage yageraga kuri site y'amatora agasanga fomu yiyandikwa, akiyuzuza, agahabwa bulletin de vote, maze akinjira mu cyumba cy'itora gutora mu ibanga nk'uko bisanzwe bigenda mu matora meza. Aha niho uruhande rudashigikiwe na executive rwatangiriye igikorwa cyo kurwanya uwo mugambi musha. Rwateguye inyandiko isaba ko hakurikizwa liste y'abatanga rwateguye inyandiko isaba ko hatakurikizwa liste y'abatanga umusanzu nk'urutonde rw'amatora, ahubwo hakubahirizwa ubwisanzure bw'iyandikwa umunsi w'itora.
Icyizere kiracyariho gukurikirana no gushira igitutu. Amakuru yanyuze ku mirongo ya telefone akomeza kugaragaza ko hari impamvu yo kugira icyizere. Benshi baramaganye uwo mugambi, abandi barimo gutegura inyandiko zigaragaza ko utemewe ndetse usenya umusingi ubwisanzure mu matora. Abasesenguzi bavuga ko gushira igitutu kuri bode no gukomeza kwamagana iryo heza ryateguwe bizatanga umusaruro. Amatora meza ashingiye ku bwitabire, kubahiriza uburenganzira bwa buri munyamuryango no ku muco niyo nkingi y'ubuyobozi bwizerwa. Umwanzuro: amatora ari mu mayira abiri, ariko amajwi y'abaturage ashobora kugena icyerekezo. Iyi nkuru ya WikiLeaks ni isomo rikomeye rigaragaza ko muri politike ubwitonzi no gukorera mu mucyo ari ingenzi. Amatora ya MPA yitezwe n'abantu benshi, kandi uko bizagenda bizashingira ku cemezo abanyamuryango ubwabo bazafata, kwirinda gutekererezwa no gutanga ijwi ryabo nk'uburenganzira bwabo. Inkuru yacu rero tuyikomereze kuri Douglas Kabunda na Richard Munyentwari ngo bakomeje kwigarurira intara zitandukanye. Ese ibyizere biva mu baturage bizaba inkingi y'intsinzi? Mu gihe amatora y'amahoro Peace Association MPA agenda yegereza, amakuru yavuye hirya no hino mu ntara atanga ishusho igaragara ku myiteguro y'abaturage ndetse n'uburyo bakiriye abakandida bahatana kuyobora umuryango. Imijyi n'intara zimwe zagaragaye nk'izingiro ry'impinduka ngo zishobora guhindura icyerekezo cy'amatora. Cyane cyane haraza ku isonga Arizona, Maine, Ohio na Texas, aho abakandida Douglas Kabunda na Richard Munyentwari bagenda bakusanya icyizere kinini. Arizona na Maine aho ibyiringiro bikomereye. Nkuko byatangajwe mbere, Arizona na Maine ni zimwe mu ntara zifite umubare munini w'abanyamuryango b'ihuriro mahoro kandi bazwiho kuba active mu bikorwa n'amatora. Aya makuru yemejwe n'abantu benshi mu nzego zitandukanye ndetse bigaragazwa no mu mibare y'abatanga umusanzu buri kwezi. Kuri ubu bigaragara ko Douglas Kabunda na Richard Munyentwari bafite ubwiganze busumbye kure abandi bakandida muri izo ntara zombi. Umwuka w'icyizere, ibiganiro bihoraho ndetse n'inkunga igaragara ku mbuga nkoranyambaga zaho byose byerekana ko izi ntara zizagira uruhare rukomeye mu matora. Texas, impinduka ngo zirasabwa, ariko ngo hari ugutinya ukwihagararaho. Mu ntara ya Texas aho Mahoro Peace Association ifite imbaga y'abanyamuryango, umwuka w'impinduka urigaragaza cyane cyane mu mijyi ikomeye nka Austin, Houston na Dallas. Austin aho igikorwa cy'amatora gitangiye kwinjira mu mitima y'abaturage, amakuru atugeraho aravuga ko abaturage baho bararikiwe impinduka, kandi bakavuga ko Douglas Kabunda na Richard Munyentwari aribo bashobora kuyizana. Na mu mujyi wa Houston, umubyeyi twavuganye nawe mu gitondo kare yatubwiye amagambo yuje ukwiyemeza ati: ni Douglas dukeneye, ariko dufite impungenge niba amajwi yacu azabarwa uko tuyatanze. Ayo magambo agaragaza icyizere gikomeye, ariko kirimo igicagate giterwa no kutizera uburyo amatora azayoborwa. Naho mu mujyi wa Dallas, ni umujyi wihariye, abantu baho basobanutse, bazi kureba kure, ariko batihutira kugaragaza aho bahagaze ku mugaragaro. Umwe mu bayobozi twaganiriye yatubwiye ko Dallas izatora Douglas na Richard, nubwo ngo tudakunda kwamamaza ku mugaragaro. Twaganiriye kandi turabyemeza. Iki ni ikimenyetso cy'uko mu mpande zose za Texas ubuyobozi busha burakenewe, nubwo hari impamvu y'ubwitonzi. Naho mu ntara ya Ohio, indi nkingi y'amahirwe kuri Douglas na Richard. Intara ya Ohio izwiho gutanga intsinzi mu matora menshi ya MPA. Mu bihe byashize yagaragaje ko igifite iyo nshingano. Umujyi wa Dayton utuwe cyane kandi uzwiho ibitekerezo bifungutse, wabaye igicumbi cy'ibiganiro byimbitse kuri aya matora. Kuri platform y'umuhana habayeho ukwamamaza kwigaragaza, aho abashigikiye Douglas na Richard bagaragaje impamvu zifatika z'ukuntu aribo bakwiye kuyobora.
Amakuru ava mu bindi bice vya Ohio nayo atanga icizere. Abaturage baraganira ku matora bagashigikira impinduka kandi bavuga bati Douglas niwo mwanya we naho Richard n'umukandida twizeye. Imboni muri Indiana, Michigan, Tennessee na Kentucky. Nubwo tutaragera ku isesengura ryimbitse muri izo ntara, amakuru yibanze twamaze kuyageraho. Twavuganye n'abari muri Kentucky, Indiana, Michigan na Tennessee. Bose bemeza ko ibiganiro ku matora byatangiye ndetse abenshi bavuga ko bagiye gutanga umusanzu wabo kugira ngo haboneke impinduka. Hari abagaragaje ko bashaka kumva neza gahunda za Douglas Kabunda na Richard Munyentwari, ariko ubu hari icyizere gikura gishingiye kubazi abo bakandida kuva kera. Ijwi rya rubanda ngo niryo rizagena ejo hazaza. Mu gihe gahunda yo kwiyandikisha ku munsi w'itora itangiye kugarukwaho nk'igisubizo nk'ikizere cya buri muturage, biragaragara ko amatora y'Amahoro Peace Association arimo kuzamura impagarara n'amarangamutima. Douglas Kabunda na Richard Munyentwari bari kwerekwa urukundo n'inkunga ituruka hirya no hino, ariko urugamba ruracyari imbere. Uburyo amatora azayoborwa nuko ijwi rya buri wese rizubahirizwa nibyo bizagena niba impinduka zifuzwa zizagerwaho. Gatumba Foundation n'ababyeyi b'ibikomerezwa bahaye ijambo Douglas Kabunda. Impinduka ngo zikomeye muri Mahoro Peace Association. Amatora y'Amahoro Peace Association MPA aburi gihe gito ngwabe, ariko inyuma y'inzego zigaragara hari ibikorwa n'amagambo birimo kugena icyerekezo cy'amajwi. Amakuru masha yaturutse mu nzira zizewe yerekana ko Gatumba Foundation kimwe mu bigo bikomeye mu kwibuka jenoside yakorewe abanyamurenge kiri inyuma y'umukandida Douglas Kabunda ndetse na Richard Munyentwari. Bamaze kwigaragaza nk'abashaka impinduka zishingiye ku miyoborere misha. Mama Esperance Nyasezerano, ijwi rikomeye muri Gatumba Foundation, rifashe icyemezo. Mu bikomerezwa byumvikanye mu myaka myinshi mu bikorwa byo kurengera inyungu z'abanyamurenge no gukomeza urwibutso rwa Gatumba, izina rya Mama Esperance Nyasezerano ngo rihagaze hejuru cyane. Uyu mubyeyi wubashwe cyane mu miryango y'abarokotse ndetse n'abaharanira uburenganzira bw'abanyamurenge yamaze kugaragaza ko ashigikiye Douglas Kabunda. Amakuru yemezwa n'abantu ba hafi batangaje ko ubwo Esperance Nyasezerano yabonye stati y'umuntu yashizeho ifoto ya Douglas Kabunda kuri WhatsApp, yahise amwandikira agira ati ndagushimiye kuko wakoze amahitamo meza. Aya magambo yaciye ibintu mu nzego zo hejuru z'ubuyobozi, ndetse hari abatangaje ko bitumvikanweho neza muri executive ya MPA, bakabifata nk'ikimenyetso cy'uko inkunga ya Gatumba Foundation yise yegurira Douglas amahirwe akomeye. Impamvu Gatumba Foundation ifite ingufu mu matora. Gatumba Foundation ni urwego ruzwiho kuba ku isonga mu bikorwa byo gukomeza icyunamo n'urwibutso ku bwicanyi bwabereye mu Gatumba muri 2004. Harimo guhuza abanyamurenge bari mu mahanga binyuze mu bikorwa byo kwibuka no kuvugira abatagifite ijwi. Hari kugira ijambo mu matora no mu miyoborere y'Amahoro Peace Association. Uruhara rwayo ntirugarukira mu kwibuka gusa, ahubwo rufite ubushobozi bwo kuyobora ibitekerezo bya benshi, cyane cyane abagore n'imiryango y'abarokotse. Ibyo bituma kwiyemeza kwa Mama Esperance kiba intambwe ikomeye ku banyamuryango bashaka impinduka. Mama Anastasia Mbazumutima na San Antonio, icyizere cyiyongera muri Texas. Si Esperance Nyasezerano wenyine washikiye Douglas, undi mubyeyi w'inararibonye kandi wiyamamariza umwanya wa perezida muri MPA ni Mama Anastasia Mbazumutima. Uyu mubyeyi azwiho kugira ijambo rikomeye mu matsinda y'abagore ndetse n'uburambe mu buyobozi. Inkunga ye kuri Douglas ivuze byinshi kuko ihuje ubunararibonye n'impinduka, ngo byombi bigakomeza gushigikira icyizere cyo gutsinda. Ikibazo kiri kuvugwa cyane muri executive nico mu Mama perezida wa San Antonio yabagiye kwemeza, nubwo uruhande ashigikiye rutaramenyekana neza. Bamwe mu basesenguzi bemeza ko mu gihe yatangaza ko ashikiye Douglas byaba ari gikorwa cyongera amajwi ya Texas ku ruhande rw'impinduka.
Ingaruka kuri executive ishigikiye statiko. Uku kwegukira kw'abamama b'inararibonye kuri Douglas na Richard byateye impagarara zikomeye ku ruhande rushaka gukomeza kuyobora MPA. Abamama uko ari batatu, Esperance Nyasezerano, Anastasie Mbazumutima n'uwa San Antonio, naramuka amwiyunzeho ni inkingi z'imbaraga muri executive y'amahoro. Kubatakaza nk'abashigikiye impinduka ni nko gutakaza ijwi ry'ubwenge, ubunararibonye n'icyizere cy'umuryango w'abagore muri diaspora, kandi ngo bishobora kugira ingaruka zitazigirwa ku majwi y'amatora. Umwanzuro n'ubutumwa bufite ireme buva mu bagore b'intwari. Aho ibitekerezo byubaka bihurira niho amatora meza atangirira. Ngo kugaragara kw'abagore b'inararibonye mu ruhande rw'impinduka si igikorwa ca politike gusa, ahubwo ni intambwe y'icyizere ko igihe kigeze cyo gushira imbere uburenganzira, ubufura n'icerekezo gisha mu buyobozi bw'amahoro Peace Association. Abashikiye Douglas na Richard ngo bashobora kubona muri aba mama inkingi z'amajwi, ariko nanone bagomba gukomeza kwerekana icerekezo cyubaka kugira ngo habe impinduka bashaka kubona. Reka rero tubashimire mwebwe mwese tubanye muri aya makuru, hanyuma tukaba tubifuriza kugira amatora meza. Ubundi kandi natwe turi hano kugira ngo dukomeze tubatohoreza amakuru, tubabwira amakuru yerekeye amatora, ariko namwe tubasaba kuzitabira amatora, mutore neza mu mutekano, mu rukundo, nta gucanamo, nta kuvuga nabi, kugira ngo umuryango wacu tuwubake ariko dutsimbataza inzego za demokarasi muri Mahoro Peace Association. Reka rero tubashimire, bye bye, ciao ciao. Qu'est-ce que j'ai fait à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que Maître Azara Soubero a fait au gouvernement? Qu'est-ce que tous ces généraux font dans l'armée? Allons jusqu'au bout de la logique. Mbere no kumenya ko ahantu umuntu wese ari aho yicaye iwaba ariho hambere. Icyanejeje mu bwana bwanjye no kwiga primaire ndi mwacu, nkiga secondaire ndi mwacu, ndi mu bijombo. Turi tayari kubarinda, turi tayari kubarwanirira kugeza ku mutonyi wa nyuma w'amaraso. Nous sommes fiers d'être congolais, de Tutsi congolais. Save Murenge, stop killing the innocent.